KSU Southwest Kasil District limbaga karwanu samla forward man nangrem ubade president jang KSU Southwest Kasil District kakwa ban kan shai ka sarkar India baga KSU kan ailat banti yu marpo khando uranium kane karai kalong hadien ba nilai I baga sarkar India kapat sange ban persyang banti yu uranium hapo mautaba domyasiat bat kiwe ki binta jang ka Southwest Kasil District kadbakot kum kajubab jang menteri jang sarkar pleng haying dorbar Lok Sabha Hagasi Balang. Aseng kakwa ban krensha ka sarkar jila bat ka sarkar India badai leiru ngin aila banti ya uranium kila kloy bani umsna ban turdakading newat banra atyaru melada kadawayangi badle kumta balada ki bor sarkar ki mut ban thom da ka bor halor kane ka benta. Dang menenu minister hapo ka parlimen dang ang packaging plan hi banti ya uranium hameklaya kandang dan kai ko pidran ban halor kene. Naglay ini mga KSU sa pasel seki ang ipanpaw yung kandet ng dego ada mga lagi ya ka report dani ako ay nakikot kubor ba kaba report of dego ka statement kaba nakalang jonggu minister jongka sokar India Dr. Jitendra Singh ulo ang dego kani ka issue uranium ba kampat sange edumenta te kum kasan ni penpau ya kajing so kandet de kata ba da ka jong ko ni penpau ya kajing bitar habde ko kani benta namar ba ha kajing sha na kala ni kum ka KSU Southwest segi pakoi bar ki ba jong ko da thani la prakhat ba ya kani ka benta na kala ni state government benta ba khanglan no na ban weng no abde bar kani ka jitu banti marpo khando uranium Raja kebangi ini kalau ba kapan pau ya kata ka jitu kata ka intention yang raskar India ya ka ini ba lani ya kata kadak ni laban ong ba kadon ya kata ka jitu bede begani ka jinti no ini bantu ban sedang no banti ini marpo khando uranium ki kumba kasan hi na sedang iju persya bede begani bentar pat ni so ban kran shairu ba bede ke uranium kum kasan hi kamdan namdan da kanu no gaji yakran da kumaipan andrai sin mangila kamot bangine persya ba itu bekut but manshu itu ani ba ya kai ba haden beli to ka report lani ku kubor na gala ki babun gi nosong ya sarwas sendru ki 8 pau ya kajing saudiau ki 8 pau kajing so bitar kajing so kandet hai bede ba kani ka banta pat kani ngi so ban kapan I ba na kalang di state government ya ki ki ba nakaleng jo kasang nakaleng paba ki jukran nakapor ki khanma ra hiru sapo jongka central government te ngan ju thu ani kalong ba haga jingsha nakaleng kasang nadu usna marja khanyo tartam mila jukran nakapor sapor nadu chief minister mukul sama ki por ila kran ro nakapor di karat sama ban bat kumju hadis council ru ban ba nakaleng jo council ka state government kadai ban shim ya ka rai ba naglang si council ru ba naglang jo ka state government ru kadai ban ra po jo ka state legislative assembly ban shim ya kata ka rai lan ka resolution na po jo ka house ko state assembly ha ka ba kin shim ya ka rai ban ba di ban kriak no ya ka jingti ba po no uranium ha po jo tu ka dang thang jo ngi te ka benta ka baar ka bangi ngila jukran kalong ba ngan suye thu ni super kanau ba hakasnam arjarnyo te hojas nam arjanreu ga don ka public hearing bude uranium ke bubon ki paba persya andai ka ibo ja au belai no pra jung snam arjarnyo golong ba wara pren ka jing persya na galang ka Ministry of Environment Forest and Climate Change kala aya kata ka environmental clearance lani kata ka jingbet banle kata ka banta ban ka open cast mining lani ban klong tu marpo kno uranium hapo jongka tu ko dong thai ma thoba domisiati te ngilong ba ya ga state government ya ga district council ba ka de banra ya kani ga banta syaka ra kani banta syaka ministry ban ong de withdraw no ya kani ga banta ban ngaso ban ong balada ka state government ka don kamon kanam don ka jing de kata ka banta nomar ngan su pan kamau biang ba hakas nam arjas po hakas nam je arjas po walong ba hagatu porno karat sam porno sama pa ju chief minister London
Barang itu por kadon kata ka jingtmu nak kalian ke MD kelapan yang kata ka environmental clearance banle ka exploratory drilling activity hapo bal pakram national park. Te hak itu por kami jing persya apo jeram pa minister jungi hak ba kut ke ministry kelahapan kentaj ya kata ka jing kerpat kata ka jongga AMD ban ai kata environmental clearance nak kata ban drill uranium hapo bal pakram national park. Da ka ba adauru ba kanang banedai kita gi berat klau badan kutu jaka te aji sang lakran nadu wichil finesta mukul sama adu korat sama milong wichil nasta bamentaru ba di ban bud ki din jarjung pa ba kata kalong ba lada kalapoi ka kap ka bangi lakran hiru wichil minister ban om ba lada kani ka sarkar NBA lada wichil minister budun burom jungi shim dan treat ya ki papa sawes helshik kum kibreu reule ban shim kum kimrat jongka bal pakram national park ban push ya ka sakar kimi lane ka central government ba kan withdraw no lane ka ministry ba kan withdraw no ya kata ka environmental clearance ka ba ka dep ayus nam arjar nyaw re ai ga bangi I galong ba hadu mata na kalen sarkar kam lai ai bat ni so ban ong ba kani pro kadai ka failure na kalen state government imat ba ka sudai tangka si sam kmud ka ba sule ebe ya ka ka ba ka central government ka dan ban ong lane ka dan ban ka panya lam ta jungki klem da snap ya ka sur jong bobon balang khanta mi pa ba jang service sek libro ka wai te ngasu ong ro ka wai ba kumbolong li porman suwa kalong ba kini ki pa ba kitip tang ya ta kamat haba ada mesiat bat kidang ki drilling activity hapo nongjri Handrai mentang lu I ba haka jubab jong Dr. Jitendra Singh lu I ba kalapoi syaka syakiwi wijaka kum koplang dilon ka gomakat ka badan tang ko ba aralai kilometer napo ranikor nata kasnong tenai ka badan tang nyau pra kilometer napo makorwat but haka tu gustinan lu I ba nakaleng jol ka central government kadon ni gajing tu ban penlong ni kamataba kum ka plant mining center. Hari itu gue bentah kalau mbak kawan le tadi drilling activity. Te kami kan bu jing sekadai pabak ngedom katain. But kami sibun ke but ngan suya tu ba kalau mbak ni kum kasang ni ngilalap na kapor ni sadilai sakitan pondilon warsando kum ta terter ngilalap sibun gibru ba duna gitu khotmat sibun ru gile tu ini ba kibalan. Nang klat no na kijingpang di bakala te ngila haga jinglap ko jungi kolong ba ka jingi thu itrasnong kolong ba ki bakum kita jingpang ki stang hasnem sejak nas pa khnai po terter haga por ba kadon ge jingti uranium po de mesiat te kata ka dei ui ge banta kolong ba kalapen I lupa ngendor kan ban pech jadi gudang ngendor kan ban pech nu juno rai tangah po ka jaka ka jungi I lupa ka jingta ban ni so ban ong ru ne por mta ba nakala jungi ku bi omne pangila kransa ni persya abdi uranium bat ki padba babon kila keren kila wan kendu ini haba kila penpau ke jinghu bat don lay ki bala bitar ki bong ba imat ba kani alam se jing snam kan poi le se ka khap la ka sarkar kan le don bor le se ki bun sama ki haban le se kui banta ki bolong ka jing thut le se ka jing penthut de ka sonsuk sonsan jong ka jalai pa koi tinggal soban ong ba kasukar jala hakani kapor mutang so ka abiang kapor bahkan ra kita ki atli kimat ki bana kala jungi la dawas nak por kapor ban penti kenaru ba kasukar dia namla dan bor le kasukar jala kanam long agent jong kaya yusil ba MD banti ni marto uranium lem kumta la da kan mi kanu jingi umstam kan mi kanu jingi kalong ba nagalam sokar kahab ban shin ba jingi kli ade kata bentar kata lay kalung kebakti kena kalau namar ba lada day pa kaskat jala kadon ya kata ka jintmu bandon bud paiba jang kadok kathan ni paiba jang kari ni jadbrui boy bon persya uranium nadu menu kala di ban pas ya kata ka resolution po jang ka state legislative assembly ban nadu menu kala day ban shim ya kata ka rai ban ra ka ministry ban ong ba withdraw no lani when no lani ya habide berkata environmental clearance na kata ka jingbet kaman ay nam ta pan klong marpo uranium
hante po mathaba berdana siap te ngi se thu syai kata harai ngi skwa ban ong ne por menta ba lada u purno sama ula banyalam ya ki garu na menta ban phaweng ya kata environmental clearance lane bandawa ban ai jingbet bandrel yurndam po balkran national park ni kentu chimin sta jungi bode ben bodi kedin jat ku pa jungu ban ong ba ka bo unra apo ju ka state legislative assembly de kita kimat bat mata kala biang kapor bo unra khnang ban pentikna ba ki pa ba tu dong kathan kin nomad kan nu jinge par khnang ban pentikna ba kanuni kanu ka jingja ka lese ka ba ka bom sotanat hapo jang to dong kathan ni oi namar bangila kranchai berki boboni pa ba kranchai palada ki thom na kabor kolong ba ai kin ya chwa ki media pu jungi ai kin ya chwa lam ba kasnam bu jungi re dalile ni nginum ailat ban ti yumar po khandau kata kadi garai jongki pa ba kunjur kum kasangi bu koi ni scam de kata kan oren ba nginum ailat dalile ruem abade ban ti yumar po khandau yurniam te ni ông bố ku porno lala ban pensanga no ikijing ti ya kita ki use tai sa kerohils bani hang ne roh kapor yu hak election tatam kena ngalam jungi ki ong ba kin om sa bunti yor nem kin om sa ka kutang hak to lap ong kane ke tang ke jing penbe le se yo nok song song khantam ma jong ka sabus ke sir district ka jing kalong ba ka jing ba ka jat bru jungi kamat khantam ne por ba kalong ba ni ba ki politician ge jungi ki le politics lot ki politicize ya ki issue ki genuine issue jongari ke jat reo te ni ba hoat kapten ki ong hoat ni ai ka assurance bang nom ti ironiam nom le entah kata ka de sha la dang ye kandu so karu ka kran entah hari kapa ki kampat kolong ba kam le ai kumbade bet ke kita ki environmental clearance kumbade bet kita ki ombudsman ra kata resolution po assembly nam taban push ka star government bon ombudsman kliap no ki isuriam kim le kata te kani ka peli ba kim long serious de kene benta bot bunsin le se ki isu perkhat lan isu penkala politik habade ba kini isu te kum ka sang hi ka ba yang scam bade ba kani ka no ka bade ba kini ki isu ba banyada ya ba jang tu dong than bi jabri koi ni kan tu ki ni hikmat ni ba menta ka de ka por ka ba biang bakin sim ya karai bakin ra spo assembly bar kumjuru bakide ban ra gimat habide berka ni ka jing persat ti uranium hapo jong rastra government te hoj kum kasang hi ladang ipe ki we isuru ni ba kale kun jakai hajaka bahkan perkhat kumno ban wanra kita ki dawai ban sok span ki jimbong jong rajat bereu kum ka LP kum ka taka put ban kentiu puli puti bat kum juru ban wara eta ka tekam tejam ka ba kuit ka suba hare ka ai ban ka bi kum belum ta ka ni gayu bede ka isu nam lai kalong ka bi ban penyak proin ka ban reu te kum kasang hi ngin yai ni kentu sokar ni dawa sokar ba mata kanti la biang pura kapor ba ka de ban lai ka de ban kransai lem kum ta kalong ba nak lai kasang hi nile ela ka jong bentar kat bi pa jong sama silsik bani persha compare la ka poi nu khatu rai kanure mu ni hi long ba bangi om em uranium nin num kran ba kumai pat nin num den ka nu ka jeng yakran kumai pat rai ni persha ba hadu bakut long ka balong dia ka bajang rai ni persha ba bedi ka la ka don be jing mu bati mar po khado uranium po jo ka tu dong ka than ba koi tuan kri sabar sakdet mana phila ong ba ladang ipet ni dawa LP ru mi mio la khiu jakai ka thungkam thungjam la khiu jakai ni persa ya kasir la khiu jakai empoi sai sai ka ek ba phidat man ong halor kan ka jimbo poi kat ka bagi kum ka jat benreu bat kum ka jerlangi ka wa ngim ju yo ka wai mim ju dan ka pasai so ka ek bat wa phidat man ong ne kum usam lap menyalam hamtam yo ka seng kai ka ba na kalai ju ngang kwa kan ne bre ta ka long ba ku ba ong ni ba kasokar kade mensange no ban kala politik sene ban politicize ki genuine issue yang kari jan breu khantam bade ber kani issue uranium hi ba khnang ba kan poi sta ka thom na la ban ong kan ora ka jing hun ga jan breu kan ora ka ji lat ki baneda jan breu kan tiu ga jan breu bar kumju kan
longgum kasti banyada ya kapta ba sarwa silsek kalong ba kadi ban sangai no su politicise ban su keren tang da kirim yang sentur re kadi ban peli da kakam ba kalong serius ban ra lani ban pentrekam ya kita ki banta ki bakum kajat beri wadon kam kasin jam ang nisa kena ada karena kejing lada kesorkar kamu madot solution buat kamu withdraw pas untuk komunikan ke environmental clearance kayak kasin jam ko pa nakalang ka karis union concept te nakalang jong kaseng hi mengilarai na dun kong bangin persya tingin pait ni yo jintip nani natai menta im kwa ban kedau yanu inu ba tentang ka sorkar imat ka penkam entang ya keber sorkar rega penkam ru ihirisimet kumno ban panbi kumno imtai de ka isu uranium kata kalau bakar kum gaji kubor gaji na trasnam jam gitu gidong tani bakawai ngin pat kwa ban kadau kti ngin kwa ban jar katang ya menta hari ini kentui bakum kita gibro kiba mu ban long ijan banti imar po kno uranium ba kin kelapa mud haswa ba kum ka jad bendo kum ko dong ka tani ngin mak su ban pedang ya kata gaji kelapa mud ke juki Kidan ko itaki yu. Ang pat kwa banjar katay pian regi kantui tagi bro ba kiba jumlen ban le dalal jumlen ban le agent hamtam juga USL ke AMD ba kide ban kala bamut kat ba kapor kadang biang ban kala bamut anda ba kum kajat bro na tan minum la ban priang suyuki ada sibuh kim kala bamut pat kum kasan ka kuto ka ay nasa ka bapin ajat bro hi kan le etaga ki kan le etaga bentar